davne 1837. godine. Zaškripaše vrata prve Mrčevačke škole i neka neobična svetlost obasja one koji se spremaše za tako veliki korak. Istorija se protivi ovoj priči tvrdeći da je škola osnovana te, ali brojni dokumenti govore drugačije. Bilo kako bilo, danas smo se okupili da podelimo svu onu radost koja cijele godine živi u senci straha od pismenih vežbi, ispitivanja neopravdanih izostanaka. Okupili smo se da i vama, direktore, nastavnicima i roditeljima izmamimo osmeh na lice i zahvalimo se na strpljenju i razumevanju naših malih nestašluka. Nama je pripala ta čast da u ime svih onih koji su se potrudili da ovaj dan izgleda drugačiji od ostalih, poželimo dobrodošlicu svima vama koji ste došli da zajedno proslavimo i ovaj 170. rođendan škole. Dobrodošli. Pozdravimo direktora škole.